siwumkhandlu omncane kodwa siyafuna ukuthi nathi lento eyenzeka kuDavid July yenzeke la eGoli. Niyabona nina ukuthi Dumbe likanjani lokho eqeda kusho nje ubaba uMdlangamandla engihlala naye kwi-ESCO ngayithokozela ngo-2014 babuzwane la sasibambe khona usagijimisa kwaMpunzi le phezulu ehlabathini ebesayizama babuzwane babumuzi lapha kodwa yakubeka lento ukuthi ayiqhubeke yenziwe. Khumbula nje ukuthi saze saba ne-date ukuthi izulu alivamisile ukuna ekupheleni kaSeptember kodwa ma sibeka lo mjaho njalo i-date yakhona weekend yakhona masibukele kwi-25 kuya kwi-1 noma 3 October leyo weekend sohlala sikwenza kwaba ke neshwa-ke wathola ukuthi-ke into uma ungayithandi vele nawe ayizukuthanda lena-ke ngiyikhonzile kakhulu. Mina ngithanda ingoma ngithanda enkonzweni ngithanda amahashi ayibholeni-ke mhlawumbe noma ngibuye ngithi-ke kodwa nje ngiyalithanda nayibhola ngiyakhona nalokho kodwa into engiyithandileyo ngicela simbonge uMdlangamandla ngabe akwenzeki lento ngaba sinayo ibhajethi yomkhandlu zike ihludulane kuzo lezi zitulo elihleli kuzona ukuthi hayi lokho akwazi kodwa ibhajethi nje yalo nyaka ka-2024-2025 iphasiswe ubaba uMdlangamandla engafuna amanye amakhansela ukuthi hayi lento ayikho hayi ngathi-ke le njengoba sengithona iyapasa and ngathi uma ngiyipropose wayisekhona angithi ihambisana ukuthi-ke umasihambisana kuya ngokumasihambisana kukhona into ngathi-ke abayifuna abanye kanti ingoba nje vele engayithandi engazwiko. Siyabonga-ke baMdlangamandla umcimbi ogala uthe uma efika-ke elibika lomdabu masikhombe idethi ngayibona iseduzana ngathi ngeke baMdlangamandla angeke lento kanjena siyibhajethele nje le manje wathi cha sizobona besilapha-ke bobaba bami siphuma nje beyoshaya u-1 ngakusasa lana phumele besilapha nje sishutha ngaze ngashaya isibusiso cishe kwi-status sami khona oyongibona ngithintile ngithi oyowina le phambili kukhona umklomela ufika uthobe isikhathi saphuma lapho sangena la edrobheni sathi left nase-taxi rank sibukisa umphakathi wase-Edumbe nami nje umhlawudi yethu ubaba uNkwanyana sadlula ngase-Shoprite sabuya safika la sabethela isikhonkwana sathi ngathi nakwani hambini babuzwane namhlanje bathi cha awayi sifuna suke esefikelele khona kodwa wezokhishwa umothi cha ayofika thola umoya angawujwayelele phambili so hambe ekuseni sakhipha-ke nathi ngoba siyayithi babhajetele uma bezoyendani ukuthi nakho ukudla nansi i-transport ufakwe imoto upetrol nama-trailer uhanjwe bayoba bengikhona-ke ngwabukela lokhu egijini ibona ukuthi ayikhona siyabulalana but umkhuleko wethu kulokutshalo lo kunesithombe sabasebenzi. That is why sisheshe sivala nje namhlanje abasebenzi sicela siyobonga lithi-ke eBhayibheli ngibonga uJehova mphefumulo wami uNkulunkulu uma ekunikile ubuhle ufuna ukuthi umbonge ngakho-ke uma uNkulunkulu nami esangigcinile ngikhona sisabambisene nobaba uMdlangamandla sisabambisene babuzwana sisabambisene ukhona sizohlala njalo lo mcimbi siwenza ube isikhumbuzo kuyisizukulwane ukuthi ukuba khona obaba uMdlangamandla noMkhabela obabuzwana nani bafowethu kuwumlando bese ngabibikho umuntu ongenwe inhliziyo athi awukho umsebenzi walento. Ngakho-ke ngiyafisa ukuthi lokhu ntatheli zami sizohlala sikwenze Edumbe kodwa besifisa ukuthi uma kungenzeka isiye ngoba besicabanga lapha ku-October noma sithi-ke mhlawumbe wona uDisemba kodwa siyocela abantu abangasidonethisa nje kakhulu basifande sikwazi ukuthi leli zinga lethu elifanele sendawo sithi ukukhuphula libe sezingeni umjaho wethu ngoba kuyabonakala ukuthi nawe Edumbe awumncinyana awumtshele naye iDavid July ifika iDumbe iyashaya
nansi iphingcetshwayo ifika idumbe liyashaya. Sihlulwa yini ukuthi masifika nalapha yini la ibone eHollywood. Se-Hollywood eTempele July sifike kodwa beqala nami this year ukuba khona lapha yana. Kodwa uyabuka nje ukuthi mawubuka amahasha khona bamzwayo ukuba bonke Barcelona obani amahasha cha leli kodwa likhona lasedumbe elingakhipha liphume eceleni. Ngakho ke bobaba sizohlala simsupport nethi nje ukuthi ukuphila kungoka Jehova. Sizohlala simsupporta njalo siyibudget imali futhi ke sibukile kunemiklomelo ke la ngiyeza nje la endleleni ukuthi hey kodwa umdlala amandla hey nawu umcimbi ukhuphuka impela kanti besithatha lesimxoxa ethi naye ngicela ukubonga meya ukuthi into eyenzeke eDandi nasePhingcetshwayo ile esasiyenze la sakhule phela la into eyayilana kwangathi kukhona into ewusinga evukayo kanti sizobuya nento ethize. Ngakho ke siyabonga kakhulu sizamile ngathi njengomkhaya ukuthi ke ojoki bethu abaphumelele angazi mashobana noma kuyofuneka babukele manje bona le ethendeni kodwa sizamile lizowabona nje angijwayele kodwa le senzoyithanda kakhulu lizowabona sizowaqhubisa nezimo zabo. Njoba ngibamba umcingo nje umeya waNongoma uthi ukhuphuka ngase uzongena eFriday. Siyawuthanda lo mjalo. Kade nama ngibona lo mwenze nawe bewufisa kakhulu. Kunjalo. Engicabanga ukuthi amahashi angizukhipha manje kodwa sizokushole ukuthi bafowethu kunamahashi amahlala. Engicela nje sambe nje sethi masiphuma la siya le kusho ukugedeza enhlizweni zethu ukuthi abona ukhona into engenzeka. Niyazi ukuthi ngimhlebele lo Jesu simbangayo kwakuyinto engekho wazala la endaweni ehlushekwa khona. Kodwa nje udumizwe lonke uphuma la ayihlupheka uzaba intombazana kuthiwa uGruth ehlupheka igane nayo indoda kuthiwa uBoaz yayingenazo wayekhothoza makuqeda kuvuna acoshe ukutshana yakhe. Wayefuna ukuhamba indoda yayisihambile sethi uma hamba mntanami uyigcinele ngoba umntanami akasekho uthi kuRuth angiyindawo mina ngizohlala nawe. uJesu uzalwa la ngikho ukuthi nathi lapho kuTempele July awabe khona wasuka la endaweni yaseZululand. Kuyayithiwa imeya lesino connection sizowushaya connection ukuthi abe khona eZululand angenayo sibe khona futhi sibuze sinamahashi la semphetha obaba bami bonke bafowethu nonke ngathi mangwathinta lapha sesiphuma kukhona ihashi ngizoqala nje phansi sibuka u5 utshwala omnyama niyabazi nithi utshwala omnyama ubani babuluka ufeli ukhathele ufeli utshwala